Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka Net Foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dob yeng jongpi. Usambot Menteri Rangba Kejela ubak Preston Tensong ulaya tu baka sorkar kalarai ban syak biang no ya ginong rep bagian penon kam ya ke urea ka kenja dawai sebok lani ka nutrient na benta ke jingtung bat ulaong baka sorkar kan saya keren no sien bat ka Ministry of Fertilizers hal organik kam. Ubak Preston ulaong ru baka daw ka bala penlong ya ka sorkar ban sim ya kani karai kadai namar baka jingpen mi mar rep jong kinong rep kalahir kumba saupo hadu sanpo % na ka daw bakimyo ban penon kam ya ka urea. Ulapan kan mau bala khangi ya ka urea hakapor bau Dr. Mukul Sangma ulong kum Menteri Rangba Kejela namar bahaga to kapor ka sorkar ka wanra da ka organic mission ban yo ya ki jhor ki bampenon kam dawai ndrai ka ni ka bu jing e pan ban ya ki pai ba Amne la don ka jing wan na kaliang jong ka office jong ki di farmers sale jong ka East Coast District akabakiwan man ibendu kerpang yanga kikwa par gendu UCM ten rei snubok UCM menel alik no siapo tura bat ka jingi gendu bat ki kadon ka isu ka bak kham kia ka bak kham staff na pemerintah karep keriang ni ke jingdon kam joki bat kata kalong ha ka bedei bat ka dawai ka binoong ka fertilizers kaba baru sikata araja kasau adu araja kasau ka sorkar ka ai kala lengba joka Ministry of Fertilizer bangin supply yakini ki urea ki fertilizers ki ba pedot kam aga batung jhur aga batung pan aga batung ubi bat kiwe ki jhur ki jet ki ba ya thum kata kadai ke wegi isu kebetulan namar hadim jong u araja kasau hak tu kapor ba ya kasurka dan yalam dari Dr. Mukul Sangma ula ban no ula discontinue no ban supply ya kineki urea dan fertilizers hak kerteng jong katuko organic mission kabangi om bangin encourage ngin penslur ikinong rep kijongi ban menom penon kamsu ia kitu kitawai kiba ongno kidon kitu ki chemical kenang bangin long healthy ngin long insight ngin fine hangin sya kata kamision pada intention joga sorkar kalau bapiang hampong bapiang de rei mentah nado aja katsau teter haduk ini kisi Anerpi kadon kecing ka patraw bawat na kalian juga agricultural department hadin bakalum kalang ya ke sensus ka sien ba ka production kahir jan saupo sanpo persen da ka bam apply gitu kita wai da ka ba apply betang da gitu kemo kita wai ke bangi ongki organic manure ka bangila ka dio hilo kata kadai ka we na ka issue ka bakiwan panitren mene bat ka baaru ka isu kalong ba kiwan ban kerparu lada long ban aban lada pi island ia kena ke fertilizer bahkan long biang kumju kumalong syuajung ajar kasau baka sorkar kan sioba ban ai subsidi lane ban ai da kador ka batat ka subsidized rate ya kinong rep kumbajule haki tu kibor mansua kabamod hadu ara hajar katsau syarum deh ka jingren bat gine ki seng nong rep apo ka jingalam jong ubah kansing jadi siang rengkat bat ki executive members jong gine ki seng nong rep hais kasils deh ngala pentip yaki yakarai ka bangi ka sorkan lasim ka banungkong ni rupi hal de benai la rep lasim yakarai ba ngin sya biang mentaban supply ya kini fertilizers batru ngin take up ya kini ban ke sorkar India namar ban supply kini fertilizers kadon ru ke ministry kami ong fertilizers ministry hakaban nakaliang jong UCM nakaliang jonga akan dikatayo ban wan ngin lech dali
but kelak don kajing kermen bangin yo biang i keding fertilizers nda kementa kini kinongret bun jajir komret kejuki kenang ban kentiu ia kayo kakot juki bat kaba aru kenang ban kentiu ia ke production kabalek si kide ban yo sispa kilo claim apply ya kanega ya kanega fertilizer kiyo no tang santo kilo kilo lani nyau kilo dia kata ka way ke issue but ngan yo tu EP ke sarkar kala issue yang away ko order agak kendai tarik ugnai August kala issue ko order ba nakalian juga agriculture ba ya kane kamat kabang ngimsya ban apply ke dawai ngin mentangin lift no ya kata ka order ke bamsya ngin sya menta bat ko mo minta ke jingi keren jungi kelok bat ke Ministry of Fertilizers bahkan snowbah ban ai biang ka allotment siapo ka sarkar Meghalaya kat kum ke jinon kam kenang ba ka sarkar Meghalaya leng ba jong ka mekofet inlah ban supply kini dawai syakin nongrep keleng bat kani ka bangai i ba ya ke jingdon kam kini ke nongrep ka bapun de hapo is hasil jomi ki ba penmi bun maksimum ya kini kijur kijet hoi katu kani kala banlong sabhoi katu kani kala sa west castles den nai maksimum kajia ane apo east castles de ngelayat hu ngelapen saya ki bahkan dengan notification ngelapen mi akan kenai kering kabaar ki keren sepang to andala le ya kata hatu ka sarkar kan le kumno dan kementaban le ke subsidi de meneng ane tu step le show meeting UCN batna hakabedei bat kaniru nama ka notification ka baai ka agriculture department kolong ba ka subsidi kamdon nemdon subsidi tambah ya ke jinde ya katu kadawai fertilizer ngin sim menta na ka sarkar India lengba jo ka Ministry Fertilizers di meneng ya show meeting UCM batna namar ba ya kan ke jing supply kena dawai kan hapan ya lengba jo ka mekofet dengan ngakwa ban pentip syapi hadir mengisau meeting bat gitu ki members jom gitu ki farmers jom ka east hasil's na ya tu iki banglaya shim ya karai ba ya ka subsidi na kalin ka sarkar ngin ai 100% la da kador kalong san spa kin nong rep kin siu aspa san ko bat ka sarkar kan siu aspa san ko kata kadai ka mengishim karai ka ba najrong lu UCM batna bat ya kane ngin sapenmi ya kan notice lani kan notification ha kane katayo kabanwan lengba jong ka department ka bagi ong ka cooperation namar ka mekofet ka apa ka cooperation den dak nakatadaw ya kane kumongo bi ngin sapenmi aran katayo banwan ban notify ba ka subsidy na kamenta kini dawai ka bangin supply kabakin tiet kini nongrep kejami gin penpoy syaki lengba kata ka subsidi ka bangin ai 100% yang nongrep kata ka benungkong ka poin ka bangakwa ban keren le dekat pensai hakmat jomi hakan ka por ya ka ka bangan nakalian jomi ka surga apo ka jinglam jong konrad sama nilai yasim ya karai nalor bangi ong bangin syak biang ban pendon kam ya ka fertilizer mentaru ngin syak dia ban subsidize ya kane ka fertilizer kenang bakin baik ba nongrep jomi kin yo nong bat kin la bat kap kentil ya ka kamai ka kaji joki kata kadai kebenta ka benengkong bat ngalapen pangau sai kedari kin nongrep meneh hak jingewan joki baro ngalak keren ya ki nek basai bangi ke sarkar ni penslur ya pi ni don rengkat bat pi tambah hak juga por bang ong bangin lift ya kena ban pendun kam you fertilizer kamut lu hak juga por baki ku bikin rep kin taru kala kelenti ladala ba ndai ban susani han tang hak fertilizer namar ka deka chemical mixture ladala baki ru kin persyang la ka juga put ka por yo don shu ke judge bo ka bala se ka bang pendun kam ni chemicals bala pendun kam hak tung ka tek ke joki ya kata nakarpat nakalian sarkar yakin nongrep ngin no nginem penseluruhan ya kan chemical nginem penseluruhan ya gini fertilizer dan rei haka juga por
Nyimban se patu. Din mengi baka production kahir. Nyimban se hapan island yaki tambah hak juga por dan jingketu jong ini uskor kakrong. Bakin persyang ru katala. Banwa chusu le sekilat kilenti de kumweba. Nakamta bakin penunkam. Dakisbo ki bale se i penmi i nalaying la jong leni nalaka jong ka ri nalaka jong kajela kajong. Di la keli ya kata matrai kambha begini. Belum keli ku ka jadi. Makanya kade ku government. Kidon ki issue ki bakiwan sana ngin apa resolve. Kidon ki issue piong ki cak issue ki bau CM. Banga let's say kimla na po. Kemudian kidon mani umno banle ban take off ki issue. Dia kata kade ke bangga kuat manusia. Mut benong ba bengilek politics, kambut benong ba utaw minister ubok trekam ngamong kita kaji trekam kaya kenju ngeri don pat kijaj isu kiba kinla le se ban sim ha level jo kahaban ko sana bat kahaban ko ju sha usian lada menka ini bersekutu saya kira lada menka stick back bahkan long organik lagi ong ko organic mission organic agriculture ni hapat perkat pada kai production lada 40-50% ke minus kai ka feed jo ki dong rep kai ka banjia ya ke ekonomi jo ke jela ko tek ni hapan balance out de da kata daong ngi kane kade ke transitional period ka bangi kwa makin nong rep wan la dengi sya ya keniru namar ngin ya kan ni ka bangin le ru ngin notify ya ki area joki laki jom haki block level laki jom ki area ngin notify but haka juga por nakaliang juga agriculture department kan pelong ye kerja seminars kan pelong ye kerja workshop ba kin nong red nalor bagi pedonkam ye kin fertilizers lada don kelenti bakin hikai lem yaki kumno banle yo le si da ka bangile da ka organic man yo ka production ya kamkiu de itai benta de na kadang mi ong ba side by side kamla ban ong bagi sukam be sebab ya kan ong kam ngin su ong bagi sukam kan san sebab de syabiap ja banyap ja syabiap tangan la banyap tangan bat kala ru bat ta ya ke ekonomi jo pasti juni bro